mu Rwanda dusimbe mu Rwanda niwahe muhisobanuzi bon wewe wemera donc isi mvuze ngo gusumbye wewe uvuga ati jewe mujama arakora nanje bikanshimisha hagati yaba yakuza bayanga aba baroki bande umusobanuzi wese afata online TV. Wait online TV. ndakura mukije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuki witwa Kabutindi? Nizina? Niye mpamvu yatumye wita Kabutindi? Utiyise Kabujinga? Kabutindi. Gisiguri. 5 kwa 5. Ndapfuye. Bon, ni Kabutindi umusobanuzi w'amasinema. Mbege kugira wiyumvire kuza gukorera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukava mu Rwanda byakugendeye gute? Akazi. Bon, cyangwa bavuze ati jewe impamvu ntogoma nkorera mu Rwanda nuko nabonye abandi basiguzi bon litwogoma dukomeza guhangana kandi gukorera mu Burundi. So ntago navuga ko navuze ko ntahangana nabo. Kubera ko ubundi ubuzima budafite ihangana ntago bari bwiza. So iyo nta muntu muhanganye ntago wumva ko ikintu uri gukora ntago gikura kiguma kiri hasi, ariko iyo ufite umuhanganye buri munsi uvuga ati reka nige uburyo namurengaho cyangwa se uburyo nageraho ageze. Mbe hagati y'abasobanuzi aho hepfo gatoya mu Rwanda dusimbe mu Rwanda niwahe muhisobanuzi bon wewe wemera donc isi mvuze ngo gusumbye wewe uvuga ati jewe mujama arakora nanje bikanshimisha hagati yaba yakuza bayanga aba baroki bande umusobanuzi wese afata mikrofone agasobanurira abaturage akagira fans abafana benshi urumva iyo afashe umwanya agakora kiriya kintu wese ndamwemera. Bisiguye ngo abasobanuzi basigura akanya bose ndabemera. Okay, ariko mugabo ushobora kuvuga ati kwisonga ya mbere hazanaka wa mbere ni ngewe wa kabiri ntago muzi gusa bose ndabemera. Bo hamwe hoza nko manager akavuga ati rondera nk'umuntu mu Rwanda ubona mwokorana ndabubakire donc dukora ikintu kitirwa Afrika yose ati hitamo umuntu umwe ubona ko mwokorana mu Rwanda ubona hitamo nde? Ntago najya mu Rwanda ngo njye guhitamo umuntu twakorana, ahubwo ngewe naremo wanjye nakwigisha wanjye agakora tugakorana. Yego. Murumva ko ibibazo byiwe ni ngorane arishura kabisa nashaka kumutega ngo bikonde. Bon novuga ko 5 kwa 5 Kabutindi duherutse kumva wayar ese kumva ngo wayar studio ese wara byagenze gute mwarahagaritse se nkibona ibikorwa byanyu? So nkora muri baoba Tugiye nkora muri baoba. Navuga ko ari Kabutindi rero muri no minsi tumaze imisi turi muri kampuni imwe two turasangira ibi nibi nabiriya. Navuga ni Kabutindi tugiye gukorana ama projet atandukanye muri wetu kampuni. Mbega Kabutindi wewe gute urishimiye ko tugiye gukorera mu runani rumwe canke se uvyumva gute abafanzi ba online TV niraho ijambo gihumure babwira niki kintu uvuga kugira ngo abafanzi bumve ko byo kuri ntariko ndiko ndabisha ubwa mbere gitoye na microphone by'ukuri? Ikintu navuga ni iki ngenda bikunze cyane kubera kuva nagera muri wait online company na munsi n'umwe bigeze banyakira nabi. Arabo duhuye umunsi arabo sanzwe mbona arabo nziranye nabo abo mbonye akakanya bamfasha umuvandimwe. Sibyo niba abantu gufata nk'umuvandimwe ndabyishimiye cyane ndabikunze, ahubwo ndashaka kujya nkora byibuze buri gihe ndi kumwe nabo nkorana nabo. Iyi company nyirimo ubu nicayemo nanatangiye no gukora ikiganiro muri iyi company kugira ngo babyumvise, kandi hari ibindi byinshi simbivuga amazina uko babona akantu kamwe uyu munsi ejo bakabona kandi n'ubutaha tuzagenda tuzana ibindi byinshi kandi byiza. Sinema nyinshi bagikuze kugurira muri Way to Studio hajya baravuga ngo wayar
ubagiye kuba West Studio ndabesha. iyo studio ntago nyizi ngiye iyo ngiyo ngo arya ngo itwa gute Oya. Nayo okay iyo ntago bunyizi bakunze Wetu Online TV je nibaza ko birantwengeje kandi biranampimbaye. Bon numwe mu basobanuzi nanje ubwanje nishimiye ko namubonye muri kampuni n'umwana mwiza n'abantu bose banaryohewe gusa mugabo singomba kubamenyesha ihotel twamwakiriyemo kubera ko uca mutangwa kuza murarondera mu muhiga mugirane bakumenyera ndabesha. bakobwa mfite abagore benshi kandi ashaje. Amubonye umwe aravuga bamwe ari mutama. Uyu mutama rero ndagenda ndibaraguza ndabihebye. Ndagenda. Urabona tungana wewe. Agenda gusoma. Mfite imyaka 7 n'umunani. 7 Abagore 8 n'abana 16. Ariko ndashaka abandi bagore babiri kugira ngo mbyara abana bene. Niki hano y'urundi bwaruka rumeze nkaho. Bo icyo nababwira urubyiruko bakura amaboko mu mufuka bakore. Bakura amaboko mu mufuka barondere bahige bashake uko ejo habo hazamera. Bashaka icyabateza imbere. Kandi bicare bumva ko nta muntu bategamiyeho ko azabafasha. Ahubwo bicare bavuga ati kugira ngo ngiye umuntu amfashe ahubwo ngiye wa muntu ankurikire kugira ngo mufashe. Kuko biragoye cyane kuba umubyeyi yaragukujije akakurera ukiri muto ukarinda ukura ubaho ubaye ugeze kuba urwego rw'urwango urubyiruko ukaba utabasha kumugurira fanta utabasha kumbwira ngo papa basi wowe nawe wakuze akashyiremo stock basi muhira bivuze ngo ibyo yagushoyeho ntabwo ubashije kumwitura cyangwa se kumwishyura. So urubyiruko mukore muheshe ababyeyi banyu icyubahiro n'imiryango ndetse n'imbere y'abandi babubahe ko uyu muntu niwe wiyubahisha utifashe ngo yubahishe ntawe nabakubahisha. Yego murakoze cyane. Murakoze namwe. Bon bakunze Wetu Online TV ndabashimiye cyane kwa mwumvirije inkuru zacu cyangwa se ikiganiro no kuza ko kiragenda. Imana ibahezagire cyane mubane mugera subscribe kandi vuba tuma tushireho iminsi muze murabona gasobanuye kuri channel yacu gasobanuye no mutama agasobanuye k'ikizungu pana yasi za sinema dokora za sinema muzozibona kandi vuba toshoka kubaha karindiriye ukuntu tugiye gukora ibikogwa tugiye twugure studio rero tugiye turakoreramwo Ikizungu, Ibihinde, Inshinwa, Intayilande, Nigeria, n'iz'ikirundi. N'inyagisyo. N'amakisiyo yose. N'inyagisyo. Iki? So, abakunzi ba Kabutindi 5x5, abakunzi ba Wetu Online TV, mukande subscribe, ndabakunda cyane. Reka mvuge ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu mugabo yantunguye. Ubutahajya bandaneguza. Ndabakunda cyane. Zagiko. Wetu Online TV. Wetu Online TV.